رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام كل عام أنتم بخير. Mehrimli urayımda Allah Teala'nın atımından başlap, urmattуу jamaat, жалпыңыздар ар жылы мына ушундай Аллах Тааланын жараткандын жакшылыгында болуңуздар. ونحن في ليلة مباركة ليلة 27 من رمضان. كل إنسان يفكر في النعم التي أعطاها الله عز وجل له. Biz bugün Ramazan ayının 27. keçesinde özgöçe болгон bir берекелүү keçede турабыз. Ар бирибиz Аллахтын берген нематтарын эстеп, шүгүр кылып отурабыз. أول نعمة خلقنا الله تعالى من العدم. Биздин эң биринчи Аллахтын берген нематтарына шүгүр кыла турган шүгүрлөрдөн болгон биринчиси бул жоктон бизди жараткан Аллах Таалага шүгүр келтирүү. تفضل علينا بالرزق منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا. Эмне үчүн Аллахка шүгүр айтабыз? Анткени биз энелердин курсагында түйүлдүк кезибизде Аллах Таала бизге ырыскы берип баштаган. جعل لنا الجوارح التي نستخدمها في حياتنا. Аллах Таала бизге дене мүчө берди. Ал дене мүчөлөр биздин жашообузда бизге дайым жардам берет. سخر لنا الأرض التي نمشي عليها. Бизге жер бетин баш ийдирип койду. Жер бетинде биз жашаш үчүн, басыш үчүн. هيأ لك أسرة تعيش في رعايتها. Sen жашаганга, чогуу түтүн булатканга үй бүлөлөрдү берди. ثم اختارك من بين ملايين البشر لتكون مسلما. Андан кийин жер бетиндеги миллиондогон адамдардын арасынан сени мусулман кылып тандап алды, өзүнө ибадат кылуусу үчүн. نقول جميعا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Андай боло турган болсо келиңиздер, жалпы Аллах Таалага шүгүр келтирип, мусулманчылыгыбызга шүгүр келтирип, мусулман экендигибизди далилдеш үчүн бир хор менен келме айталы. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. إذا اعتقد واحد منا أنه قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بدون فضل وكرم من الله فهو مخطئ. Eğer hazır bizim aramızda kimdir biröv, men özümden özüm ele, özüm küçüme dayanıp La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ını ayttım, Kuday mağa mümkünçülük bermese de ayta alam degen bolsa, anda al adam aşağı adaşuçu. Her biribizge kelime keltirgenge, La ilahe illallah degenge mümkünçülük bergen bul жалгыз Allah. الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Antkeni Allah Taala keremetli Kur'an'da özünün süyüktüğü peygamberine kayrılıp ey Muhammed sen jakşı körgönüңdü, süygöndөрүңdü, özün kaalagandарды musulman kılıp iymandуу kıla albaysın. Bирок Allah kimdi kaalasa oşolorgo iman berip, oşolor gana kelime aytıp musulman bola alat deydi. إذن أنت مؤمن لأن الله تعالى رأى في قلبك الخير فاختارك مسلما. Senin musulman bolgonun, senin yüreğindeki bir jakşılıkta Allah Taala baykap, bilip, jaktırıp, oşonduktan seni imandulardan katarına, musulmandardın katarına koşup, bugünküdey moğunda ıyık keçelerde Allah'a kulçuluk kılış için Allah'ın önünde meçhitte joluk olturabız. ومن علامات قبول الطاعة للمسلم أن الطاعة يأتي بعدها طاعة أخرى فلا يتوقف ولا ينقطع عن الطاعة. Allah'a moyun sunup, ibadat kılıp, al ibadatlarınızın kabul bolup atkanının belgisi bir ibadatın ardından ikinci ibadatı kılıp atkanınız meçhit yoluna kadamlarınız baylanğanı. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى. Allah Taala Kur'an'da aytat, hidayet yolun düşkündür, hidayet yolun tapkandardın hidayeti musulmançılığı günden günge aşat. من منا يعبد الله عز وجل. Aramızda kim Allah Taala'ga sığınat? كلنا يعبد الله عز وجل. Barımız Kuday'dın kuluyuz, Kuday'a sığınabız.
لكن كلنا في هذه اللحظة حضر من أجل ليلة 27 نرجو أن تكون ليلة القدر. Bugün biz bardığımız 27 Ramazan keçesinde Kadir tündü ümit kılıp olturabız. İnşallah Allah Taala mına oşol Kadir tüngө bizdi tuş bolgondordan kılsın. وهذا شيء جميل. Bul ayavay bir qoğuz suqtanarlıq iş, uşunday bir ulu keçelerde sizler menen meçitte ibadatta jolukkanыбыз. لكن الأجمل والواجب على كل مسلم أن يبقى على هذه الطاعة في غير رمضان أيضا. Bugün Kadir keçenin hurmatına bu жерде çoğulganыбыз ayabay sonun jakşı, birok mından dagı jakşısı Kadir keçeden keyin dagı Allah jolunda, meçit jolunda daim ibadatta bolgonubuz. Bugün Kadir keçege gana kelip, erten kayradan meçit jolunu unuta turgan bolsok, anda bugünkü kündün eç paydası jok. هل ليلة القدر لها رب وباقي الليالي لها رب آخر؟ Laylatul Kadir'din kojoyunu, jaratuvçusu Kudayı başka keçelerden Kudayı başka o. Anda emes. Laylatul Kadir'di jaratkan Kuday, Laylatul Kadir'dan keyinki, Laylatul Kadir'a çeyinki kündördün dagı Kudayı. وهل أنت تعبد ليلة القدر أم تعبد الله رب ليلة القدر؟ Kebir insanlar Kadir keçesinde gana meçitke gelet. Sen Kadir keçesine sığınasın mı, Kudayga sığınasın mı? Eğer Kudayga sığına turgan bolsaң, Kadir keçede gana emes, başka kündörü dagı ibadat kıl. لكن قائل يقول ليلة القدر أفضل وأعظم من غيرها لذلك أحافظ عليها. Birok biz Laylatul Kadir'din başka kündörden soğup durak ekendigin bilip oşonuň üçin uşul keçege bekem hareket kılabız. نسأل سؤالا آخر وهل عطاء وكرم الله لا يوجد إلا في ليلة القدر؟ Men sizlerge bir soru uzatayın. Allah Taala'nın bereşendigi bizge bergen soğuptoru Kadir keçesinde gana çektelgenmi je Kadir keçesinden başka kündörde ibadat kılsak, soğup işlerdi kılsak Allah soğup berebi. نحن نعلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله في حماية الله. Biz bilemiz, başka ibadatlardı kılsak dağı Kuday bizi süyörün. Peygamber özünün kutu hadisinde süyünçülüp kavar beret. Kimde kim bağımdat namazını okuy turgan bolsa, fahuwa fi zimmetillah, al Allah'tın korgosunda bolat degen. إذن أنت كل يوم تريد أن تكون في حماية الله حافظ على صلاة الفجر. Eğer sen күндө Allah seni korgop, Allah senin ahranan, telahranetinin boluştu kalasan, anda bağımdatka beken bol. إذا أردت أن يبني الله لك قصرا في الجنة كل يوم حافظ على السنن المؤكدة. Eğer Allah Taala kündö sağa beýişten bir üy, hansaray, asabine kuruşun kalasan, anda 5 vakt namazın sünnetlerine beken bol. Bagımdattın 2 reketi, peşinin 6 reketi, şamdın 2 reket, kuftandın 2 reketi, bir günde 12 reket. إذا أردت أن يحرم جسدك على النار حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. Eğer denen tozoktan kutulusun, tozok sağa aram bolusun kalasan, tübölüktü beýişlik boludu kalasan, anda peşinden buradaki 4 reket, peşinden keyinki 4 reket sünnetlerge beken bol. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح Peygamber özünün kutu hadisinde mınday deydi. من صلى 4 قبل الظهر Kim peşinden burada 4 reket oksa, و4 بعد الظهر peşinden keyin 4 reket oksa, حرم الله جسده على النار. Allah Taala al pendenin denesin tozoku aram kılat degen. وفي الحديث الشريف Peygamberimiz başka bir hadisinde من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. başka bir hadisinde kimde kim bir gündün içinde 12 reket sünnet namaz okuy turgan bolsa, Allah Taala al adamga beýişten hansaray kurat, büyük üy kurat degen, al mına oşol janabın jogorda sana ötken sünnet farz namazları menen birge kelgen 12 reket sünnet namazlar. وكما تعلمون أن بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. Barınızlar bilesler, azan menen kavamatın ortasındagı dualar kabul bolgan dualardan. إذن أنت عندك في كل يوم 5 أذان و5 إقامة يعني 5 أوقات مستجاب فيها الدعاء. Peygamber hadisinde aytkan azan menen kavamatın ortasındagı dualar kabul bolat degen. Demek sizde günüge 5 jolu dua kabul bola turgan wagtyňyz bar.
وفي كل ليلة في الثلث الأخير قبل الفجر تتنزل الرحمات من الله عز وجل. Her keçenin akırkı bölügünde tanga juuk Allah Taala'nın rahmatı mehrimi düşöt. ويقول الله هل من سائل فأعطيه. Allah Taala күндө мына ошол tahajjud маалында сурагандар барбы, сураганын берейин дейт. هل من داع فأستجيب له. Дуа кылгандар барбы, дуаларына жооп берейин. هل من مستغفر فأغفر له. Günөөсүнөн кечирим сурагандар барбы, кечирейин. لكننا جميعا كرمنا الله بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Бардыгыбыз Allah Taala сыйлуу кылган пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга үммөт кылып. أنت تخطئ وتذنب طوال العام. Кээде жыл бою, өмүр бою күнөө кылгандар бар. ثم تأتي في ليلة القدر فتقول يا رب عدت إليك تائبا فيقول قبلت توبتك يا عبدي. Ömür boyu je bolsam bir jıl günөө kılıp bugün Kadir Keçege kelip, "O Rabbim, men bugün Kadir Keçede özüňe kayttım, oýgondum, oýlandym, menin günölerimdi keçir" desеň, Allah Taala mehrimi menen, "Ey pendem, keçirdim" deytken. Vallahillezî la ilahe illa hu, Allahu Teala yuhibbuna cemî'a. Allah al bizni süyöt. لأن الله تعالى جعلنا مسلمين. Antkeni Allah Taala bizni musulman kılıp jaratkan. ولأن الله تعالى أوقفنا بين يديه في الصلاة. Antkeni Allah Taala bizni namazda mına ошол özünün astında daim turguzup ibadatlarga baylagan. ولأن الله تعالى تفضل علينا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد. Аны менен бирге Allah Taala bizdi пайгамбарга үммөт кылып сыйлуу кылган. Özgöçe paygambardын ümmötübüz. هذه الأمة آخر الأمم في البعث. يعني أرسلها الله تعالى آخر الأمم. Bul ümmet Allah Taala tarafından jönötülgön paygambarlardın en akırkı paygambarının ümmeti. لكنها أول الأمم في الحساب يوم القيامة. Biz bul dünyada jaratılууda en akırkı ümmet bolgon menen, birok bul ümmet Allah Taala sıyluu kılgan, erten kıyamatta en birinci hesap berip, birincilerden beşike kire turgan ümmet. وأول الأمم دخولا الجنة يوم القيامة. En algaçkılardan beşike kirүүчү ümmet. هذه الأمة أمة مرحومة. Bul ümmet Allah'ın rayımına duşar bolgon ümmet. هذه الليلة المباركة التي جئتم من أجلها أعطاها الله تعالى هدية لسيدنا محمد. Bugün sizler sıylı urmattуу dep kelip Kadir keçesini tosup olturasızlar. Bul keçeni dagı Allah Taala paygambardın urmatına bergen, paygambarga belek kılgan. ونزل فيها سورة كريمة هي سورة القدر. Bul keçe turalı Kadir suresi düşkön. هذه السورة جمعت بين أمرين لا بد أن نشكر الله تعالى عليهما ليل نهار. Bul keçe iki nerseni özüne kamtıp algan bul Kadir keçesi. Mına oşol üçün biz şükür kılışımız gerek. الأمر الأول القرآن الكريم. Birincisi mına oşol keremetli Kur'an. يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah Taala mına oşol Kadir suresinin birinci ayatında biz Kur'an'dı Kadir keçesinde düşürdük deydi. Bul keçenin özgöçölügü Allah Taala mına oşol keremetli Kur'an düşürgön. Alem al Kur'an turalı bütünдөй Allah Taalaga jakın bolgon perişteler keremetli Kur'an'dı okuy albayt. Alarga okuğunga mümkünçülük jok. Alar keremetli Kur'an'a suhtanıp mına oşol Kur'an'dı biz pendeler okuganda kelip uguşat bizge suhtanışat. Allah Taala seni sıyluu kılıp periştelerge bergen mümkünçülüktü bergen. Sen de bugün Kur'an okugan mümkünçülügün var, Kur'an okuyasыңар. Bul Allah Taala'nın bizge periştelerge karaganda dagı bizni sıyluu kılıp bergen çoğun mümkünçülügü. Bul Kadir keçesi mına oşol Kur'an düşkön keçe bolgondugu üçün özgöçe keçe. Davim. هذا المجلس المبارك الملائكة تحفنا به الآن. Bul berekeli çoğuluş, berekeli keçe, berekeli cin bizde hazır perişteler kurçap durat. في هذه الليلة المباركة قيل سميت بليلة القدر لعظمها لمكانتها العالية عند الله. Bul keçenin Kadir keçesi de atalım kalganı bul Kadir barktu bolgondugu üçün.
وقيل سميت بليلة القدر كما في سورة الفجر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه إذن هي سميت من التضييق لكثرة نزول الملائكة في هذه الليلة فالأرض تضيق بأهلها من كثرة نزول الملائكة. Kadir keçesi degen birinci belgisi bul sıyılуу, kadir bartуу degen bola turgan bolsa, başka bir versiyası boyunca jok, kadir degen sözdün manisi bul tar. Bizce aytkanda probka degen manini düşündürüp ötedi. İzdiham. Tığılış degen antkeni periştelerden bul keçede köp düşköndügünün jerde boş orun kalbay keletkendagy oşol tığım bolgon, probka bolgon tün dep atalat deydi. ويتنزل فيها ملك عظيم محبب ومقرب من الله عز وجل هو سيدنا جبرائيل عليه السلام. Bul keçede bardık perişteler bilen birge en Allah'a sıyılуу bolgon, süykümdүү bolgon, jakın bolgon Cebrail perişte dagı düşöt. نحن الآن نستمع إلى الفضل الذي أعطاه الله لنا في هذه الليلة المباركة. Hazır biz sizler bilen bul keçede Allah Taala bizge kanday jakşı nerselerdi bergendigini ugabız. أول فضل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bul Ramazan ayındagi en algaçkı bizge berilgen Allah Taala'dan berilgen sıylık kimde kim bul orozonu karmay turgan bolsa Allah'a iman keltirip soğuğun Kudaydan ümit kılıp ötken günölerin bardığı keçirilet. ثم يخص الله ليلة من هذه الليالي فيقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Özgöçe bugünkü keçe tuuralı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat kimde kim Allah'a iman keltirip soğuğun Kudaydan ümit kılıp Kadir keçesini tosa turgan bolsa namaz okuyubuz, hatmı Kur'an kılabız, savak okuyabız dep sizlerge koşup mescit tolturup birok jürögünde Allah'ın farzı dep iman keltirip musulmançılık milletim Kudaydan kulumun dep uşul keçeni tosa turgan bolsa gufira lahu ma taqaddama min zanbi ötken günölerinin bardığı keçirilet deydi. وبالنسبة لنهار هذا الشهر الكريم المبارك يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Biz keçelerini ayttık. Keçelerde taravih menen, tasbih menen ötkörse ötken günöler keçirilet dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin başka bir hadisinde kündüzü oroza karmap iman keltire turgan bolsa anın dagı günöler keçirilet degen. Demek bu Ramazan 30 gün bola turgan bolsa kündüzü dagı günöler keçirilgen, keçindesi dagı günöler keçirilgen berekeli ay, berekeli kündör, berekeli tündör. كلنا يريد رضا الله عز وجل ومحبته. Bardığımız Allah'ın razıçılığın, Allah'a süykümdүү bolgondu kalayбыз. إذا أردت ذلك احرص على الصيام والقيام وتلاوة. Eğer Allah'ın sizi süyüşün, sizge razı oluşun çın yürekten kalay turgan bolsanız anda kel uşul keçeler sen üçün tündölөр ibadat, kündüzü oroza menen ötkör, oşoga tırış hareket kıl. يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Peygamber özünün kutlu hadisinde oroza menen Kur'an erten kıyamatta oroza karmagandardı, Kur'an okugandardı şefaat kılat degen. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. Oroza erten kıyamatta sizni tozoğa dilep jönөгөндө keletken dagı aytat eken. O Rabbim bul pendengdi men kündüzü jegenden, içkenden tıyganmın. O beni urmattap jebe içpey keçke açka жүрgөн. Bugün bunu tozoktan kutultuğuma mümkünçülük berdi etken. Allah Taala orozadan uyalıp sizdi kutultuğuma mümkünçülük bergen. Oroza sizdi kebir günölerin ayынан tozokka baratsanız kutultup kalganга mümkünçülük bolat eken. ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Kur'an dagı mına oşent etken bugünküde bolgon keçede uykudan kalıp Kur'an okuyup hatmı Kur'an dep tarawihga katışıp bardık yerlerde meçitlerде meçit doldurup жүрөбүz. Men bunu tünkü uykulardan toskomun, Kur'an okuyum dep, Kur'an okuyam dep tarawihga katışam dep uykudan kalgan, uykudan toskondugum üçün bugün men bunu tozoktan tosuşuma mümkünçülük ber dep Kur'an dagı tozoktan kutultat eken. قال فيشفعان أي تقبل شفاعتهم. Allah Taala ekөөңүнө dagı андай bola turgan bolsa, selerge mümkünçülük berdim deyt eken. Orozo dagı Kur'an dagı tozoktan kutultat eken. والله تعالى يقول في كتابه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الباقيات الصالحات
هي ذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allah Taala keremetli Kur'an'da kalgan soğuk işler senin için en жақсы, en soğuktu, en faydalı deydi. Al kalgan soğuk işler, жақсы işler degeni bul. Allah'ını zikir kıl. Allah'ım sen arıusun, kemçildiksizsin. Sağa gana şükürler olsun. Sen uluksun, sen жалғызсың. Күч kudret senden dep Құдай дестей тұрған болсақ, баяғыларыңыздар айтып жүрген зикірлер. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, мына ушул зикірлер. قولوا جميعا سبحان الله. Барыңыздар хормен айталы. Субханаллах. الحمد لله. Alhamdulillah. لا إله إلا الله. La ilahe illallah. الله أكبر. Allahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله. La havle ve la kuvvete illa billah. في ليلة المعراج سيدنا إبراهيم عليه السلام قابل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. İslam tarihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde 7. asmanga kötörülgөн. Mına oşonda İbrahim peygamberge jolukkan. فسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. İbrahim peygamber bizim peygamberge salam berip ثم قال له أقرئ أمتك مني السلام. O Muhammed ümmetine men İbrahim atağından İbrahim peygamberden salam ayt. قولوا جميعا وعليك السلام يا سيدنا إبراهيم. İbrahim peygamber barıbızga salam aytıptır. Kelingizler İbrahim peygamberge jogap berебиз. Wa aleykumussalam o İbrahim dep. Wa aleykumussalam o İbrahim peygamber. سيدنا إبراهيم أرسل إلينا رسالة مع سيدنا محمد. Mına oşol Miraç gecesinde peygamberge jolukkanda İbrahim peygamber bizdin Muhammed peygamber arkulu bizge kat jönötken. يقول وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة يعني أرضها صالحة. O Muhammed ümmetine aytkın beyiştin toprağı ayavay egin ekkenge ılayıktaşkan kara toprak deyizbi, göçlü toprak deyizbi, ayavay egin ekkenge ыңгайлашкан toprak. عذبة الماء. Suusu ayavay tunuk mömöjemiştin daraktın öskönüne жақшы azık beret. وأنها قيعان يعني أرض فارغة. Oşondoy top göçtüğü yer tunuk suusu menen bir da köçötü egini jok boş egin aydaganга dayar. إذا كان عندك أرض فارغة طيبة تستخدمها وتغرسها أم لا؟ Eğer sizde oşondoy bir tegiz suulu yeriniz bolsa jayında işletmeyi taşlap koyasızmı je da köçöt egip egin işletebizbi? كذلك الله تعالى جعل لكل واحد فينا نصيبا كبيرا في الجنة. Eğer boş yeriniz olsa barыбыз egip kalabız başka kılabız. Mına oşol siyahtı Allah Taala beyişten bizge boş yer bergen. Oşol boş yerge dagı her biribizge ülüş digen. Her birimizin ülüşübüz var, oşol yerge egişibiz gerek. لكن غراسها يكون في الدنيا وليس في الآخرة. Birok al beyiştin yerine köçöt egi bul dünyada bolat. Tigi dünyaya barganda beyişke kirgende köçöt oturguzam emez. Bugünden başlap köçöt oturguzsak bolat. كيف تغرسها يخبرنا بذلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة. Beyişke barbay turup, beyişke kirvey turup bugün kantip biz beyişke köçöt sayalabız. İbrahim peygamber kavar beret. فيقول وأن غراسها Al beyiştin köçötü. سبحان الله Subhanallah. والحمد لله Velhamdülillah. ولا إله إلا الله Ve la ilahe illallah. الله أكبر Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. إذن كلما ذكرت الله تعالى كلما جعلت حديقتك في الجنة على أجمل صورة. Daimına uşul jogorda aytkan zikirdi aytsanız siz beyişke köçöt saygan bolasiz, köçöt ekкен bolasiz. وكلما زاد عليك أحد في الذكر زاد عليك نصيبا في الجنة. Kança köp subhanallah alhamdulillah degen sayın tiyakta köçötün bağın kattara öret, köye öret. في الحديث الشريف من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Peygamber başka bir hadisinde kimde kim subhanallah ve bihamdihi de ayta turgan bolsa aga beyişten bir kurmaya gelet degen. إذا قلتها مرة أصبح لك نخلة واحدة. Eğer bir jolu subhanallah ve bihamdihi desen bir kurma ekкен bolasın. إذا قلتها 100 مرة أصبح لك 100. Subhanallah ve bihamdihi de 100 jol aytsan 100 jolu kurma ekкен إذا bolasın. قلتها 1000 أصبح لك 1000. 1000 jol aytsan 1000 köçöt ekкен bolasın. وكلنا في الدنيا يريد أن يكون عنده مال أكثر من أخيه.
Бул дүйнөдө бардыгыбыз бирибизден бирибиз бай болгонду каалайбыз. والدنيا مهما عاش فيها الإنسان لا بد أن يتركها. Бирок бул дүйнө убактылуу гана, эртең баарыбыз бул дүйнөнү таштап кетебиз. لكن الجنة باقية. Бирок ал бейиш түбөлүктүү. وأهلها مخلدون لا يخرجون ولا يموتون. Ал бейиштеги адамдар түбөлүктүү. Ал жердеги адамдар карыбайт, картайбайт, өлбөйт, жоголбойт. والله تعالى دعانا إلى الموازنة بين الدنيا والآخرة. يعني لا تفضل الدنيا وتنسى الآخرة. Аллах Таала бизге дүйнөнү иши менен алек болуп, акыретти унутуп койгонго буйруган эмес. وأنت عندما تعمل عملا صالحا تأكد أنك تعمله لكريم والكريم عندما يعطي فإنما يعطي أكثر مما تستحق. Эгер сен бүгүн бир соопту иш кылып аткан болсоң, анда сен эң берешен болгон зат үчүн кылып атасың. Ал берешен зат бүгүн сенин бир кылганың эртең кыяматта 10 кылып, 100 кылып, 700 кылып, андан дагы көбөйтүп кайтарат. ورد أن رجلا من الصالحين عبد الله 40 سنة. Мына ошондой хикая келет. Салих адамдардын, илгери өткөн алымдардын бирөөсү 400 жыл Аллахка ибадат кылыптыр. فلما كان يوم القيامة قال الله تعالى لملائكته أدخلوا عبد الجنة برحمتي. Кыямат болгондо 400 жыл ибадат кылган пендеге Аллах Таала кайрылып периштелерине, мына ол пенде тиги дүйнөдө 400 жыл ибадат кылган, намаз окуган, ушуну бейишке киргизгиле менин мээримим менен, рахматым менен деди. هذا الرجل لم يعص الله أبدا. Ал киши бир да күнөө кылган эмес экен. فلما سمع برحمتي قال لا يا رب بعملي. Бир да күнөө кылбастан 400 жыл өмүрүн ибадат менен өткөргөн пенде, пендечилик кылып, "О Раббим, сенин мээримиң, кечиримиң менен эмес, балким өзүмдүн сооп иштеримде бейишке киргенге жетсе керек" деди. فقال الله تعالى لملائكته زنوا نعمة واحدة من نعمي عليه مقابل عمله. Аллах Таала андай боло турган болсо адилеттүүлүк кылгыла. Мен берген жакшылыктарды да таразага койгула. Бул пендемдин кылган соогун да таразага койгула. Мен берген жакшылыктын канчасына 400 жыл күнөө кылбай ибадат кылганы тең келет экен деди. فوضعت الملائكة نعمة البصر في كفة وأعماله في كفة فرجحت نعمة البصر. Периштелер бир эле көз нематы, көздүн бир ирмегени. Канча көздү ачып тура берсек талып калат, а? Мына ошол көздүн бир ирмегенде Кудайдын берген чоң немат экен. Көздүн бир ирмеген нематын таразанын бир жагына 400 жылдык ибадатын койду эле, көз нематы оор келди. 400 жылдык ибадаты көздүн теңине келбеди. فقال الله تعالى لملائكته أدخلوا عبد النار بعدلي. Аллах Таала периштелерге кайрылып, "Эмиң, кечиримиң менен мени бейишке киргиз" деди. فقال الله تعالى لملائكته أدخلوا عبد الجنة برحمته. Аллах Таала пендечилигин, алсыздыгын мойнуна алды. Кечиргеле бул менин пендемди бейишке киргизгиле деди. Аллахнын кечирими менен бейишке кирип кетти. وهذا يوضح لنا أن الإنسان لا ينظر إلى عمله ولا يعظمه أبدا لأن هذا العمل الذي وفقك إليه هو الله. Ошондуктан дагы адам баласы кылган сооп иштерин маашырланып, сооп иштерине таянбаш керек, сооп иштери менен мактанбаш керек. Анткени ар бир кылган сооп ишке Аллах мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн гана кыла алабыз. وأنت أصلا مملوك لله عز وجل. Бардыгыбыз Кудайдын кулчулугундабыз. والمملوك كما نعلم ليس له حق عند سيده. Бардыгыбыз Кудайдын кулубуз. Кудайдын астында биздин эч нерсеге ээлик кыла албайбыз. فإذا كانت هذه قاعدة لنا في الدنيا فكلنا في الحقيقة عبد لله فليس لنا شيء عند الله فإذا أعطانا الله تعالى فإنما يعطينا من فضله وكرمه. Эгер биз бул дүйнөдө бир кожоюндун астында кул эч нерсеге ээлик кыла албаса, башка кыла албаган сыяктуу, биз дагы Кудайдын астында кулубуз, эч нерсеге ээлик кыла албайбыз. إذن الذي يعمل الصالحات في هذه الليلة لا يرجو إلا رحمة الله. الذي ينفق لا يرجو إلا رحمة الله. الذي يذكر لا يرجو إلا رحمة الله. Бул кечеде ибадат кылгандар, бул кечеде садака бергендер, бул кечеде Кудайды зикир кылгандар, кадыр кечесин тоскондор, Аллахнын рахматын гана үмүт кылгыла. لأن المال مال الله. Анткени байлык
den soğluk bardığı Kudaydıkı. وأنت مملوك لله Sen özün dağı Kudaydıkısın. وغيرك ملايين يعصون الله في هذه اللحظة التي تطيع أنت فيها الله. Sen hazır sana okşagan mingdegen milyondogon adamlar günü başka işler menen жүрөт. Allah sana mümkünçülük verip özüne ibadat kıldırıp süygen pendelerin katarına koşup meçit doldurup oturasın. هل تعتقد أنك جئت هنا بقدرتك وإرادتك أم بإرادة الله وفضله عليك؟ Bu жерге hazır hiç kimimiz öz küçüğüz menен kelgenbiz yok. Allah mümkünçülük verip tavfik bergendigi üçün kelip oturabız. لذلك يدعونا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. Oşonduktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selerden biröňör dagı kılgan ibadatı menen, sowap işleri menen beýişke kire albayt dedi. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Sahabalar aytıştı, siz dagı ya Resulallah dedi. Siz dagı sowap işleriniz menen beýişke kire albaysızbı dedi. هل تعرفون من هو رسول الله؟ Bardığınızlar Peygamberden kim ekeni jakşı bilesizler. رسول الله أفضل الخلق عند الله. Allah jaratkan mahluklardan en jakşısı ele Peygamberimiz. رسول الله أعظم الخلق عند الله. En sıylığı ele. رسول الله أكرم الخلق عند الله. Allah Teala'nın aslında en hurmatlı ele. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ولا أنا. Oşoğa karabastan Kudayga en süykümdü, en jakımdü, en hurmatlı, en avtoritet, Kudayga en jakın bolgandygyna karabastan Allah keçirbese, Allah merimdүүлügü menen kirgizbese, men Muhammed dagı kire albaymın dedi. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Bir gana Allah merimini alsa gana beýişke kirem dedi. ومن رحمة الله تعالى أن جعل باب التوبة لا يغلق في وجه أحدنا ما دامت روحه في جسده. Allah'ın bergen çoğ dagı bizge nematlarından birösü bul. Canımız çıkkanga çeyin bugün denebizde canı bar kezinde tövbe eşiklerini bizge açıp koygany. وإذا كنت من المقصرين طوال الشهر الكريم أمامك فرصة عظيمة أن تعود إلى الله. Ramazan sanalı günler ele. Birok sen pendeçilik kılıp uşul Ramazandın 26 günün dagı günö menen ötkördün. Emi oşontip günö menen ötkörgön bolsaň, bugün sana dagı bir şans. Bul jakta 26 günün ötüp ketdi. Bugün Allah dagı bir mümkünçülük berip atat. Günölerden arılganga. الله تعالى يناديك بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا وهنا يقول يا عبادي مع أنهم مسرفون فكيف بالطائعين ما قال قل يا عصاة ما قال قل يا مذنبون وإنما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Allah Teala kerem ettiği Kur'an'da ey ömrün günö menen, ısrap menen, paydasız işler menen ötkörgönler. لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله. Kede damılayın meni keçirbeýim, yesir doğru oldu, başka oldu, kıvagan işleri kavadı deydi. Yeslisem özüm uyalıp ketem degenler var. Allah Teala mına oşolarga kayrılıp, ey ömrün günö menen ötkörgönler, ısrap menen ötkörgönler, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit üzbegüle. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Antkeni Allah günölerden bardığın keçiretit. Buga çeyin arağı çipsiz, zina kıpsız, buzukuluk kıpsız, bugün oylansanız, tavva kısanız, ümitsiz bolbağın, keçirem pendem dep Allah Teala Kur'an'da kayrılıp atat. لو أن كافرا أراد دخول الإسلام الآن يقبله الله أم لا يقبله؟ Eğer hazır bir kapır, kudaysız biröv, müşrik, Müslüman bolam dese Allah kabul kılamany musulmançylygını. إذا لو كان عاصيا لكان من باب أولى أن يقبله الله. Bir kapırdın musulmançylygını Allah kabul kıla turgan bolsa, sen musulmansın go. Pendeçilik kana kılıp kana käbir günölerde kalansın, kantip seni keçirbesin. المهم أن تعيش في حياتك كلها وأنت تطمع في رحمة الله وتخاف من عقاب الله. En negizgisi mına oşol ötkörgön ömürde bugün teningde canın barında Allah'ın azabından korkup jakşılığından ümit kılıp ibadat kılgan bolsaň Allah seni keçiredi. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر يعني في مرض الموت. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kapır, musulman emes, jaş balanın ölüm orusu menen orup ölüm töşekte jatkanına kirdi. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجدك ما هو حالك الآن كيف تشعر؟ Hazır namaz baştalat, saptardı tüz alıp akırın ızıldabastan jılыңızдар aldığa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al jaş balaga kirdi dağı, o balam ölgön atıpsın ne oldu? Özüңdü kanday sezesin dedi.
فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. Janakı jaş bala aytты, Allah'dan keçiriminen ümit kılıp günahlarıma ökünem dedi. فقال صلى الله عليه وسلم Peygamber- لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن أي الرجاء في الرحمة والخوف من العقاب في هذا الموضع يعني في موضع الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وهو الرحمة وأمنه مما يخاف وهو العقاب. Ölüm döşeginde жатқан жаш балаға келіп пайғамбар абалың қандай деділе, өткен günahlarıma ökünем, бірақ Allah'ın keçiriminen ümit kılam dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysıl bir cürekte Allah'ın günahların keçirişini ümit kılgan. Anan günahlarına öküngen, Allah'ın rahmetinden ümit kılgan oylar, cürekler bar bula oturgan bolsa, Allah Teala alpindesin keçiret dedi. لا بد أن تتذكر دائما أنك تتعامل مع رب كريم. Daim siz bir жақсы iş kılganыңızda en berişen bolgan zat menen mamile kılıp otasiz. Oşol kişi menen sowdalaşıp atkanыңızды bilin. الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Allah Teala kerem ettiği Kur'an'da kim bir жақсылық menen kelse 10 есе kılıp köpeytip berem deydi. إذن الله تعالى لا يعطيك كما تستحق وإنما يعطيك بكرمه وفضله. Sen tatıqtığı bolgan sowapты berbeyt, Allah bereşendigi menen beret. Sen bir sowapka layık iş kılsan, Allah bereşendigi menen 10 kılıp, 700 kılıp, vallahu yudaifu limen yasha. Kalaganlarga andan dağı köpeytip beret. حتى وصل الأمر إلى 700 ضعف 700'ge çeyin köpeyot. ويزيد على هذا. Kalasa andan dağı koşat. وهناك ما هو أكثر من ذلك ولا يعلم قدره إلا الله. Bul jerde andan dağı aşıp ötken sowapты işler var. Anı Allah gana bilet. ما هو أكثر من ذلك هذا الشهر الكريم الذي نصومه الصوم في رمضان. Bir sowapka Allah 10-700 kılıp köpeyte turgan bolsa, mından dağı aşıp ketken esebin Kudaydan başka hiç kim bilmegen sowap işler var. Al sowap işler bugün bardığın karmap atkan oroza. هل يوجد صائم بل هل يوجد مسلم على وجه الأرض يعلم ثواب الصائم؟ لا أحد يعلم ثواب الصائم. Cerbetinde oroza tutkan adamın sowabını bilgenler var mı? لأن الله تعالى اختصه لنفسه. Hiç kim bilmeyt. Oroza tutkan adamın sowabını Allah Teala özüge gana tayandık kılgan, Kuday gana bilet bunun sowabını. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به. Allah Teala hadisi kutside pendemdin orozası men üçün, anın sowabını men berem degen. كم يا رب لا يعلمه إلا الله. Kança eken ana Allah gana bilet al sekret. لماذا؟ لأن الصائم يخلص لله عز وجل. Anken oroza tutkan adam Kudaydan korkup ihlas menen oroza karmaydı. من الممكن أن أقول أنا صائم لكني عندما أخلو بنفسي في أي مكان آكل وأشرب. هل خفيت على الله؟ Men dele orozamın desem barыңar şerişiңер mümkün, birok hiç kim жоқ жерде içip algan, jep algan boluşu mümkün. Eger men hiç kim жоқ жерде jep içip alsam, Kuday üçün ibadat kılgan bolamı? İbadat kılgan bolbay kalabız. لذلك كان هذا العمل لعظمه عند الله ثوابه لا يعلمه إلا الله. Bul oroza maqtanıp bolbay turgan ibadat bolgondugu üçün Allah sowabını men berem deydi. Eldin közünce bardığız orozabız dep berişimiz mümkün. Jaşırın içip jep alışыбыз mümkün. Jaşırın hiç kim körбеген жерде da jebey içpey atkandığımız üçün Allah Teala sowabını men berem deydi. وهذا الصيام يحتاج من الإنسان إلى صبر. Bul oroza pendeden sabırlılık talap kılat. وهل هناك مسلم يعلم ثواب الصبر؟ Müslümanların arasında sabırdın soğuğu kança ekenin bilgenler var mı? الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Sabırdın soğuğu da orozonluku siyaktı. Bunun dağı soğuğunu hiç kim bilmeydi. Allah Teala kerem ettiği Kur'an'da çındığında sabırdılar soğuğun çeksiz alat deydi. وهذا الشهر الكريم يجعل الإنسان يذكر الله كثيرا. Bul berekeli ay Allah'tı köp zikir kılınğa mümkünçülük bergen ay. والذاكرون الله كثيرا لهم أجر لا يعلم قدره إلا الله. Bul berekeli ayda Allah'ını köp zikir kıla turgan bolsak, zikir kılıçı Allah'ını esteyüçülerдің soğuğu da Allah'a gana taandık bolğon soğupturdan. أوله أنك عندما تذكر الله الله تعالى يذكرك.
Eң birinci zikirdin paydası sen Kuday'ı estesen Kuday seni esteydi. يقول تعالى فاذكروني أذكركم. Allah Teala Kur'an'da meni estegile men de seleri de esteyimin deydi. إذا أنت تذكر الله بالطاعة والله تعالى يذكرك بالشكر. Sen kede ibadat kılıp estey turgan bolsan Allah razı olup şükürçülüğü menen seni esteydi. أنت تذكر الله بالاجتهاد والله تعالى يذكرك بالقبول والتوفيق. Sen hareket kılıp Kuday'ı estesen Allah Teala seni söyüp jaktırıp esteydi. نسأل الله تعالى لفضيلة القاضي أن يبارك في عمره. Allah Teala'dan jalbarıp suranarız, Kazı Damlaoz'un ömrüne bereke versin. وأن يرحم علماء قرغيزستان. Kırgızstan alımların barın amançılıkta kısın merimine bölesin. وأن يمدنا من أنوارهم وبركاتهم. Allah Teala berekeli nurlu kısın. لا ننسى الإمام السرخسي رحمه الله. İmam Sarakşi Kırgızstan'dan bolğon İmam Sarakşi'ni unutpaylı. والشيخ شباك رحمه الله. Barımızın ustazımız bolğon Çuvak Hacı'nı unutpaylı dualarımızda. والملا علي القاري رحمه الله. İslam tarihinde Molla Ali Qari degen uşul bizdin çölkümden ötken alım bar, oşonu unutpaylı. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وحياتنا بأنوار هؤلاء. Allah Teala oşol ötken ulu ustazlarının hurmatına bizdin jaşoğuzga bereke versin. وأن يرضى عن فضيلة الدكتور عبد الشكور. Allah barımızın başımızda turgan bizdin bu Umar Ustaz Ekoğuz'un jetekçimiz bolğon Abdüşükür Hacı'dan razı olsun. وأن يجعل جميع الحضور في هذه اللحظات من أهل الطاعة المقبولين. Kadir keçeni sıylap, urmatlap, orozon hurmatına meçit doldurgan jalpыңızda Allah rahmatını alıp beýişlik kılsın. وأن يرضى عن آبائكم وأمهاتكم جميعا. Apaňızdardy, ötüp ketken ataňızdardy Allah rahmatını alıp beýişlik kılsın. أحياء يمد في أعمارهم وأمواتا يرحمهم رحمة. Tirivlerdin ömrüne bereke versin, ötkendördi rahmatını alsın. جزاكم الله خير الجزاء. Allah Teala barınızdan razı olsun.